Dua terima nikah Raisa Khairia anak kandung Abu Julun dengan jelani berjumlah anak tunai. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. اسمع كلام وتفاءل، بشر ولا تنفر، ووحد الله في قلبك قادر في عسرك पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है। हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अपनी खुशी दे के मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं।